masan hitabang chan pha ip ISTV programa phat inpia pu pawneu chunga ki pana khin phungin tunia igel khom diwa ka hin dei chu hile nuwa tu sima ko na phat chom cha gel khomutin kain sei la masangin masa penin pathin ka thang ve hitabang phat pha ip a ta sadama lai muna phat mang dia kum thei je in chuteng le avelin kain sei nom ki chu pu pawneu hin chuteng la ISTV ato hom pi ho aloi ho chang hin amho chungaung avelin ki pana ka hin phunge tunia phat chom khat igel khom diwa ka dei chu hi le bible nuwa tu sima ko na tu lai khanga ki hil theina e hodinga aphat chom pi ding ikil theina deu thu chom chai sein katin amasan nuwa hi itabang ham ti le nuwa hi lamek chapa hin apa hin nuwa kitia amin asa hi Genesis bunga changsop ni le ko langaw imuvin tulai mi himte hon jong cha inei tengule te ka nan in sunga wangsit nei tu ta ve itu wa ha sat nei tu tengule izem ti acha mel tha imu tengule aminu isa tengule example la lungmon kitio po isa jivin lungmon peace kitio isa jivin sabang chun eden ho naun chu pathinin adam le if sei ngai lo je a agaw sama nane dingong chu na ula na ki lo de hi na ula na lo do ding nane ding na ki holding hi ti ta banga chun phat hong chi ente chun mi him te chun ken thei ta in ulsa po na ane diu ki holin hi ji chun le mek yong hin event na la to sim hi lungim the yeng ding hin hi ji chun cha hin nei nowa hin nei pha nai amin hi nowa ta an sa hi nowa hi bible a chu English a chu event na hele rest ai lo relieved in imovin lungmon peace iti diwham iti chu nowa amin hin apa chun ha sat na hin tu tam ta cho jo si cha hin nei pha nowa chunga hin lungmong tang kate alo le ki chol tang kate ti na khat dana chu amin hin sa pi hin still le pathinin nowa hin mang cha in banoi le sit git lo phat lo na tam ta an bangin pathinin nowa hi pathin mit mua ama lung dei abol je chun pathinin amang cha in mi hem tam ta ama le in sung mi te mi git chu hu do in omen hi kung kiti hi bible a ark english a ark itivin chu hebrew ten box ahilawa hele coffin tin asaven box atila jun ipi vet sa na ham tila tulayong thillelo ivon ho ta ta inei lego ho ta ta thinga kisim box tua kung thing khung ti hon equai jiven sida bang chun pathinin kung ain sim sa na hi ama ta sana ama lungdei lam bol ho chu ama ang sunga chu oi ta hon bina hi ti chu vet sa na chu ark kiti hi hebrew hon box tin no seven hi still coffin ti ken ai chun ibola ham ti ala tulai ta san cha te thi teng le coffin na ki vuivin coffin na ki hang win ki vuivin hi ti chu avet sa na hi pathinin thil an gon ho zo si hi plan hoya hoi ki to che na hong po to ji ni hi ai le tuni ni khuwa igel khom dia ka dei chu Genesis bungup chang khana pat chang som na thum sunga veu hitin amasan chang nga le chang gup chu hin simin ka te Genesis bungup chang nga chuzovin pakayin leisit chunga mihim git lo na apun jala chule ani kho khoa alung gelu alung punu agilo jengbo hi chu amudo tan changgup hiji chun mihim anasim chu pakai amata akisi tai izi inem itile hichi chu ama lung sugen thei gun se na apang tan hi pathinin athik sim chu phathei bo pi han cha ko na imu ju hon ipi ham ti le nowa chu bungit na chu changgit na hi ga vekit lew han Genesis bungup changgit na hin ahin nowa chu pakai mit mun lunglai an nai ti ni ala tunia ta san cha te e ho pathinin wana pat hin ve han lang hele tua nowa banga he pathin lunglaya imu hinam ti ki kholo angai ne he Genesis bungup changa chu English a chu then the Lord saw ti hiti chun pakain amun hi chile
ho patin hi a hing zingin zele aphat te na mi him te asiam sa cha te ho he acha lo na chan ge thil bol ima zo si patin amusu ke ti chu hon avela igel do ki dewa ikitim win hi pathinen ahin mu chu mi him te git lo na ati phat lo na chon git lo na tam ta ahin mu in hi git lo na ho zo si hong ki pat do na ilung sunga ko na hong ki pan hin ji chun Matthew wa chu ipi se yam te Matthew bung som langa chang som la ko hi khat ve hin siming ke te mi him te git lo na lung sunga ko na hong ki pan hi itabanga git lo na sang ta hi tam ti chu ga ve le hen no wa khang la ya jong chu hitabang din mu na anom diu hin Genesis Matthew bung som la ko Matthew bung som langa katina Matthew bung som langa chang som la ko ize inem iti le hung lung sunga ko nin lung gilo tul thana mi ji to zon than hoi guchat thu zo se tai tom na he cheng chu apot jin hi izu imuta ven hi no khang la ya chu hi ti ho ta bang chu tam ta an ding chu ta san anu me ne hi ize chun ai la tu ni ai no wa hin iti dana chu pathin lung sit na pathin lung thlai na changa ham no wa hi ti chu ga vele han Genesis bungup changko achun theng tai ni ki ji tan hi Genesis bungup changko Noah hin khan khodan chu hiti hi a hi ye Noah chu midi a hin ama khang sunga nol na be mi a hi Noah chu pathin to ki hla kang lo helin ana ki hlon khom jing jenge hi chu imuta ben hi tunyang i ho pathinin Noah khang la ya amu ta banga tu lai le sit mi him te zo se amu ding hin awanga igel do di wa de chu hile no khang la ya git lo na sang ta na pathin amu sanga tu ai hu be hen lang hile git lo na ho mi hem te phat lo na ho tam ta he e chalai khanga chu tu lai khang hi sang zon te ti ong chu ta san o me ne he ai le tunia iga gel khom diu point li ham sei vitin Genesis bung gup changku akona chun ama sa chun Noah hin khan khodan chu hiti hi a hi ye ti Noah chu midi a hi ati in Bible a chu Noah chu midi a righteous man ati in him English a chu I ho tu ni a hi mi him te koi hi le Jesus Christ ta sana hu hin nei jo se he e ho merit na e ho phat mana to phat mana hu hinga hi povin pakai Jesus Christ ama chon phat na zala second Corin bunga chang som ni la khat na I mu ve ama chu e ho khela chon sia pathenin asima e ho khela thi a hin ama chon phat na zala chu e ho tu ni ai hu hinga yu mo hi je chu his Bible a hi changa hi Noah hi a righteous man ati mi chon pha ati chu le iga ye la hele mi him chu Adam le Eve a ko na chu rom bunga chang som la ni a ko na chom som le li a imu sung ti sunga imu wa chu mi khat je a mi him zo se chon se a hi ati hin achile ibola hi Noah hi chlai Bible a hi mi chon pha ti a sei ham ti a hele hoi ta study in bola evet na hele adang I ma cha umpun hoi ta Noah chung changa tu ni thil sei ding tam ta umla tu ni ai ga phat chom sai ga gel khom de ka dei chu hele Bible chang ma I movie ni Hebrai bung som la khat chang segi a hi pi se yam til Hebrai bung som la khat chang segi a hi Noah hi ibola mi chon pha hi dem ti chu ga veute Hebrai bung som la khat chang segi ta san wangin Noah chun mulo lai thil so ding thu a hil cha na thu amun pathin ngai sa na nein akichan ama in sung mi hu hing na dingin kung in nei khat asan hi chule hi chiwang chun van noi them mo achan sa in ama ta san na chon phat chu achang tan hi slide Bible cha ka sei nom pen chu hi le pathin ngai sa na nein akichan ati hen he slide English a chu ipiti sem godly fear ti Noah hen ani tunia ho khat le khat ki khol lew han pathin gi khen cha ai wala godly fear ti inei na wan hisu inei le pathinin Noah on chu hisi anei ja mi chu mi chon pha te asim hi Noah hi pathin lunglai na bol je in pathin chu Noah chungin ki pa in hi ja chu thuchi a proverbs in psm tile the path of the just is like the shining sun atin hi ho
thà đầu bao chân gạ sim đọ leng thu chi bung li chang som lege midi ho lam hla wang chu jingka khowa hungwa abangin sun kim geya ni sa asat ham geya asat bangin awa che jengin achan sel jenge tin hi the part of the just is like the shining sun atin english a cha nuwa te khangla chu muthim gam hin ji chu wa noi git lo na khan si na tam ta men cha chu pathenin hitabang chu muthima amu hin awang chu hitabang muthing khamla ya chu nuwa hi pathin lungse na chaning ama hin khu hi ni sa wa bangin ong po do in hi thu chi ai mu bang mang chun Jisu Kristan ho Matthew bunga chang som lugu ma chu nawa uchu mi ho anga kilang hen ati banga chu Matthew bunga chang som lugu ma chu tu lai i Christian hin khu hi ve le hen iwa o hi mi ho anga ichan ge ya wa a iwa hu isal ba zo wan te chu ki khol che uti ji chun nowa hi pathin to akitimat nan so adi in he was right with God chi ya chu pathinin ama hi mi chon pha te asimin chutile pathin lungse na changin hi masape na chu nowa chu mi chon pha he ti chu sei lata bin ani na chu nol na be he te being blameless ati chu mi him chu iti da na chu nol na be he thei ding ham ti ala hoi ta bible ho ing sim tu chana hele nowa hi mi him la sam na tam ta nan te nowa hung tu a hezlai bible chan Genesis bungu ma imovin aphat na pathin achunga alung thaina imovin hi awang Genesis bungko lama usim kin ala tui sang len ki chai nunga hu ipiti tam tian nowa hen lengpi tuin khamin hi ti hu imukit ben chizun ipi vet sanam tin mi hem hi akela samin aling lel ki he awanga chu a hi thei chana pathin lunglam ama lung dei hol ki ti pathin ade ila samu weakness of pathin hin bo na hesu ke in awanga ilung thima chu izo chana chu pathin lung dei lam bolgot yeng ki ti pathin lung dei khat hi ji chu nowa hi imovin hi ama he ibola chu nol na be ki ti ham ti la tulai wanoi le sinami tamta society sunga heta ta in sunga heta ta hobung sunga heta ta ei ma lung dei ai lawale en idei sa khat chu a hi ding banga idei banga hong solo teng le ilung hang jin iphun jibin chele hitabang ho ei ma selfishness ei ma changding bo gyal ja chot bang choi so ji hi je chun nowa hi ibola chu pathinin hi bible changa hi mosin aji na hi nol na be hil ham iti ala adang e ma champon philippi chu kha berten philippi bungni katina Philippians chapter 2 verse 14 philippi bungni chang som leli phunchel lo hel le kinel bautam lo helin imajo se bolun tisu imovin hi nowa hi aphun pun hi ichan gya ha sanding hita mi tam tan ai lo lo wa dai mai the tot nop na po nei mai the aban chu nowa chun nisa sape pu jing go zu tingaung ki lom lo aban chu pathinin kong in nei ki sa in atia chu nowa en phun lo hel ba pathin ko ma imacha phunchel na ki ti ho nei lo hel ba pathin thu anungin kong asa em chai na zo nya ma chu hu hingin ama la in sumi te chu hu hingin min hi taban chu tunia Christian hin khowa hi phunchel loading kiti hi poimo ta khat hi ai pi chu hela ima zo se pathina ikingai wa pathin lam ibet zo ti chu phazo hi ya chu sama chu non be mi chu mel chi in milung di hu be phan ati David in Psalm number 37 verse 37 as say he mark the blameless man and observe the upright ati he cha chi hon tu ni huwa hi nowa ko na ipi gel do di hom kitel phun che lo hela uma pathin lam zo ve na stay la mi nowa ho tabang bible example phatata inei ho blameless man non be hel kiti ho mi ho akona gel na inei tiu chu ikiti me ni hi bible ai imu ni hi New King James version a chu iga simna ba chu imu ni hi Genesis bungup sunga chu nowa chu ama khang lain atin in his generations atin hin ibola chu hilai munai plural a hi generation hilawan generations ati aman ham ti a hila
Bible theme hon sei dana chu Noah khang masanga stele Noah khang zawang kum izat am khat masang jep alal kum zat am khat khang zawang he Noah ta banga he mi chon di alal nol le be mi hem he an be se lo hin ji chun ama he Bible a he New King James Version a chu in his generations kiti amangin hi cha chu cha kuna ipi mu do them ti ale testimony phata nei ni cha chu sapten a good testimony is the greatest legacy that one can leave behind ati ta banga hu dunia hi hon I hon legacy igo ipi ko idu ham isi chunga thil tam ta umin te ito do ibol do hozo si wana hu record hin ji chun wana to phat man isan diu hian lang impi hozo si yong le apalo ibol le si chunga idam lai apalo ibol ho hian lang apha ibol do hozo si wana record omin ito phat zo si wana pathin rewards ap de si bang chun is testimony phata hian cha chu Noah hian testimony phata anein Bible ai movie si bang chun tunia lang le ke no ki gelu hitin testimony phata nei ding ki ti hi gel kho uti tun athum na in Noah chu Genesis bungkum changku achun Noah chu pathin to ki hla kang lo helin ai na ki hlon khom jing je ge ti ne ma chu Noah chu working with God ati in Colossians bungni changgup ma pat chang sigi sung chu ve lew hen Colossia bungni changgup ta chang sigi chu ve lew hen ki che chana I mu de hen ama je nga chonun ati ne hi zung khoven ki sada un ati khat le khat Christian te he Jesus Christa to lam zot khom jing ding angai che in he iti lam izot khom diu ham ti chu kain se ding hin ste le zung kho ke ti hi Christian hin huai apoi mo ta hi eti patheni ti mo uma dinga e dei powin Christian hin kho hi zung kho ding a fruitful life ti chu man ding ti patheni e dei wen hi je la khat ke sa do to building up one another ti important hi ya chu iti how can one work with God iti pathen to hi lam izot khom di hom pathen la twa hi ikoma umpun mu theya la umpun ai le pathen to iti hi lam izot khom the di hom iti ai la Noah English as Noah work with God ati hin cha ju Hebrew pa chu work ti hin a meaning tam ta omen ai ba chu tunia dinga kain sei do nom chule work ati ten chun Hebrew pa chu meaning tam ta omen ai ba chi hin ipi sei na ham chule English as close relationship ati hin kitimat kinai cha khana kitimat ding hi tu lai mi hem te tam ta thil ibol got no ilungya lu ngai to ho zo se ga ve lew hen ke hin no ho ne hin ga ki ya lew hen plan tam ta nei na we hin khoa still chen thil ibol diu tam ta nan te abanga ga ki ve nung vet lew hen phat tam zo a he pathen masalwa ei zo ki masaji ne he ei zo ki masaji a ei thelo phating pathen hung ki nai ji hin ama chu pathen lung dei bang chu ima zo se chu ama zo hol masana ten le ama thu chun na ama nung chu zui ding hin aba chu ho Christian te tam ta chun ema lung dei pa zo chu ki bol masaji ei zo ki masaji step ki lama sa pathin chu inunga ka ki inunga ki pan sa jin cho chu til hoi lo ta adi lo ta khat hi je chun tunia igel do diu chu pathin masat sa ding sten le anunga chu kinai cha khana pathin to hin lam jot khom de ti pathin ade ni hi hita banga ei le ei pathin gel kholwa ei ma lung dei zo chu ima sat sa te la chun hita bang hoi ibola hung su ji ham te la ei ma het na chi na thep na idin mun ki ti ho hi ina ki son pi teng la hun pathin ina hai ji ven ei ma lung gel pa zo a chu ei ma dei sa zo chu ina ma sat sa jin aban thil tam ta chu ina lo sam ji ven hi cha chu tu ni khu a he Noah chu pathin to lam zot khomin hi je chun tu na hon pathin to lam iti zot khom diam tele kinai chana relationship nei ding sting le pathin hi masapena mun masa pi masat angai ni hi sting le ani na chun pathin to phat nong man khom angai jinge devotion kiti ho tauna pathin to phat nei jing kiti important Christian hin khowa important hi sting le hechikeu chu hilovin English as two-way communication with God ati ni two-way communication ti ju pham ti ale tua banga he ke to mi khat ka ga kheu te le ke to sei bo zu ka se ama to sei ngai lo ki to he pathin thu a hen lang thlaga wa hiong le hoi lo ta hen pathin ni dei ban chu iti chu hon thu sei wa pathin nong thu sei ong iti ngai di hom te Bible hi sim te la hoi ta meditation ti darkar hi ne bong
thing lang gama ai lo la phai tu la hiang le bong ching hon he diu hin bong ho hun an ane ji ham pa ho lo hing ho ane ji ben zan ten lo hun ma changa chu kan he lo hin awang bong ching ho to ka ki ho na so meditation chung sang ka khon la kan he do kha chi pham til amo hen bong ho in awaya aval lut jiu hu zan lang ten hun awaya ko na he akam sung akam langai an la do ki jai ti a hlai ki chi chu pathian thu meditation ti na he to pathian thu isimu he ilung sunga tai chi chu pathian to hin ki howa ka bol he di nam di lo ham bible la ka sim do he ke le ke ti a ki vet na phat vet ta banga nei ngai bible ja chu two way communication pathian thu sim ding pathian ilung ti ma thu se ding chi hon dar kar khat he chi chu iya lo diwa ka de ni he ja chu we need to listen and recognize his voice ti chu dar kar pen psalm number 94 verse 11 and 12 as imove in he sim lew hen ke che chena in he psalm 94 verse 11 and 12 ja chu pathian to lam jot khom na dinga hi ama thu ngai angai ye ja chu english as obedience better than sacrifice in he 1 Samuel chapter 15 verse 22 a chu imove in he thungai ke ti hi obedience ke ti hi sacrifice sangin apoi mo zo eti zo imove in he aphazo in he ja chu 1 Samuel bung som langa chang som ni le ni chu ve lew hen obedience better than sacrifice ke ti zo imove he ya chu tuni ni khwa he ga ki yalu te su pete ho khat la khat igin na wam nowa chu pathinin tu banga hin pathinin nowa ko ma chu van gin ho hum hen thunder ki ti ho ai lo le hui nun ki ti ho van gin ki ti ho hen lang warning ga pe hen lang hele chu nowa ding a chu abaya bai he nom ta he di na he pathinin se ati the aba hisat bang sign ki ti ho chu lo aba chu nowa chun pathin thu angaya pathin bolin ati zo bol ja chu amala in sumi te chu hu do banga chun tu nyang ho bible ai majo si pathin akoi ta ni hi cha chu nowa sanga bon chu tu nya ho ta san cha te nang le kein ki che ta i het thei pha no tan ai banga chu i het thei lo wa le chun ho the mo tan tin bible sim lo ham pathin thu het naw chu sang lo ham pathin to lam i jot khom lo ham i taw lo ham devotion in lo ham ti chu tan tin aban chu tunia ga gya lan igigin na wam tunia he Genesis bungup chang som la thuma chu a chain ding khabe ga sim chu phat in pathin nin jong nowa za ke man ta sa mi him abon cha su gam dinga ka koi a hitai aji chu ama ho ji hin leisit chunga pum ha na kino na jing ahung dim tan hi vertan ke man abon cha wa leisit to ka su mang tha ding a hita ve ati ni cha chu nowa he ana ki gingin hi sitapan chun tuni ni khwa ai ho pathinin bible ai ma jo se lunggel jo se khonunga ong so ding bible theme ho eschatology tivin ti ho jo se bible a omen stel bible theme hon commentary ti ho tam ta aji in sel bible institute ho tam ta nei win I hello hong bible he ho ko mai ki do ba I christian hin ho ti hi mo lo ba pathin tu het nom na het gil nom na ki ti he nei wi ti su ki ti min je chun nuwa hin pathinin aphat nong step pe pun iti ni hu iti phat tiong sei pun istama chu bible ang rapture hung ding phat no ihon he powin hi second coming ding thu wang chu bible in imovin aphat hung ding dan rapture zu wa thil ong su ding ho zo si imovin ava rapture ke ti hi imu powin chabang chun tu ni hu ai nuwa khanga go ong zut ta banga chu tu ni hu ai hon inga rapture ni hu hi je chun e ho ita san no I thungai igi got now pakai hung ki de inga now kiti ho he number 1 I believe alo obedience alo preparation alo le inga now waiting ti ho he ga ki khol lew hen iki het chit diu hin ja chu tu ni ho na iki tiam now chu tu ni hu ai pakai su krista tu pe nen hung ta hen nang hele nang le ke la tu wa um ding hinam steng le pathin hi tu le tu a idin mun hin kho he wana pat pathin hin ve han nang hele pathin lung hlai na hin dam ti chu nowa ko na iki helu hin ten achai na ding in Matthew chapter 24 verse 36 and 37 hin siming kate Matthew chapter 24 verse 36 ahi wangin pa chang se tai lo wana vantil te zong chapa zong koi machan ani khole ani dan ta chu hepoi
สมทมเลสกีอหินละนวานิโคตบังจูมีเหมจะป่าหุงกิดนีจงเฮดิงอหีปะทีนินอัตเทียงอิสิมุจูอีบอนจะดีเป็นพัดเทอิบุปิวเห็นลังอเวลา reminder ดานาหินเซกิดแรงนวาฮีนนเลเบฮิลเอจะจุดตัวนี้นี่ขวานวาอิโบลานนเลเบฮิลทำเตลอามาให้พุนเจลโลเห็นอิจูย้อนเยลโดอุตินหินขวาพุนเจลโลดิ้งขัดและขัดกินหนักกิสาวโลดิ้งสเตงแหละตั้มตะเยลโดดิยงเล่นว่าให้ปะเทียนต่อใจนั่นเองลำจอดความเป็นอิติลำจอดความดีความติดจูต่อจากการใส่ตานปะเทียนต่อพัดมันความดิ้งปะเทียนทูสิมาปะเทียนนี่อิลุงที่มาทูใส่ไงดิ้งสเตงแหละปะเทียนตัวลำจอดความดิ้งอาจจะ important เปลี่ยนจะมาทูไงดิ้งเจี๋ยจนตัวเนี้ยอิเซดอพัดจมขัดสุงาอิเซหอเจ้าสิปะเทียนนี่อัตุเทงอิเซดอซิมดอหอเจ้าสิอีบอนจะดีเป็นพัดเทอิโบเปหันลังเซฮิลเซบาลอุมาหงแหละปะเทียนนี่อัตุเนปานไอไงดำตาเห็นกะกิปะเออาเมน